Nikigambwa ngo zibezirisha hangamushanje zihangwe nuko Enjura yihungo kucekereza entoke ubwo hata abatuura tibine cyo kuteka amahega. Kumbere ndi ahumbire rwa shamusanzu nareba kaho kayimerera hariya ko kuyiragura nyanure bihimba ntakerize kubyanira ndebire mutumba nego konka ngo musirize ahabwa abana bunyine natere nduri byarema nasome sara zarema najyanto mukame cyo rakunde nicyo rakore amakaga abantu gagenzire gakwingana makama 30 ibihigo bikwingana 20 entoke emyani za avocado ebitugunda ebintu byona bigenzire abaturani bagira ngo n'umurundo gwa kabiri barukwikwaho ikigwerezeki bitu batari kureba buyambi no kwekushaba bebembeza ha murundo go kubahwera baseme nunde ebiri tukuteerwa umuyaga ferigwe ndunde zangiye nazo mwani naferwa n'entoke nk'itano zona tiyine cyo kuteka n'amahigeje dacika weza nyonso barwa ntumukama nsaba birema ndebe mitumba negwa kunje kusohora ntahero nzira riyo netonyoroka no seka cyumwana ureka kusekena kuniyo kunje hatkunje kusohora hero kunje kusohora hero omwana ati agira ati banyesi yagera nifo wambira hariyo ntarebwa kunje kusohora nsangira hero hatine kiri konka abana bimbe nyine mbemba kuisebona bankwase nkaka twafenduru zibenzanira ntugamba abebembezi begomborera bahiko umwanya ugo bitu bahumuriza abatuura kandi bagira ngo bazakora report bagitwara mu office agahiguru okwenda ngo bakahwera abantu aba mwene kirebe katenjera neza kugireta neza kubatera we twandisha ba office zebishikirizi zibase kuteka teka abantu babogaba so nanye kumhisa neza kora report einda atware aha district office yebyo hinji nano burisa then babarondere ekirabe ncetagisa amakagaru kurengo muri Ghana no gashirwaho kigwerezeki umurwa gwa bwoga umurubuhweju amakuru agagasha kwa Juliet Charles Sima.